Mana itabara abantu. Amen. Iki gihe turimo twimirije nk'uko twabyumvise, Uhoraho yagiye agendana natwe mu buryo butandukanye. Uciye ku radiyo, ijwi ry'abahanuzi n'izambaye iherezo, ni radiyo Isezerano International, aho hagiye haca ubuhanuzi n'imburi nyinshi. Reka ndababwiza ukuri, simbesha kandi sinirata, nirata umwami wanjye. Amen. Ku radiyo ijwi ry'abahanuzi n'izambaye iherezo, Uhoraho yahavuze ngo ni ku irembo ry'ijuru. Amen. Kuko ubuhanuzi bwinshi n'imburi nyinshi z'iby'iki gihe turimo twamye tubihabwa, abandi bataranabihabwa, tukaza tubyumva ku bandi babivuga amatariki yaho hafi, twe twabihawe haciye amezi cyangwa imyaka tubifise. Twagiye turandika ibitabo by'ibyo Imana yagiye iravuga bijyanye n'igihe twimirije mu uno munsi. Abakristo bahagaritswamo amaraso n'ibiriko n'ibigiye kuba, mugabo hari ababyumvise kera, bahereye kera bitegura, abo bahagaze neza. Amen. Igitangaza kirimo na Satani yarabimenye ko harabahagaze neza, kuko babimenye kera. Ikindi naco, imvugo z'Imana ikoresha iciye mu bavugishwa mu mburi ni muri Bibiliya ziratandukanye kandi ziragoye gusobanura, zikeneye abanyempwemu bo gufasha kugira ngo iyo mvugo Imana yakoresheje abantu bayitahure. Niyo mpamvu abantu bakurikiranye cyane, babona ibintu ntibibe, ibintu byavuzwe ntibibe, bakavuga ati bya bintu n'ukubesha, none ko bitabaye. Kubera iki? Harabuze abantu bamenye imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana irakeneye kumenyekana n'abantu bakubwira ngo bamenye imvugo y'Imana, n'abambere n'abakozi b'Imana, ko twumvise na nijoro. Amen. Mugabo ubuhanuzi buravugwa, abakozi b'Imana ngo murabamwumva ari mwebwe shengero mubwirwa, bobo ntibibaraba. Basimba bitabara bagomba gusobanurira ishengero inyoberwa, bababwira ati Imana ishatse kuvuga uku, none reka dukora uku. Abavugishwa baravugishwa, cyangwa ibyerekana bikerekana, bakazingazinga bakagenda guta mu bishimo by'umwavu. Ubutumwa bwagiye buvugwa bwinshi, byagiye bimenyekana ku bakozi bamwe bazimye ngo ni ubutumwa bw'iterabwoba. Abakristo mwaragowe, mugabo ntacyo bitwaye. Yesu yavuze ngo sindabasite mwenyene. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ngubwo n'ubutumwa bw'iterabwoba, ngo bwo guteza ubwoba abantu, ngo rero ngo si bwiza. Nagiye numva mbona n'abakozi benshi, abungere b'amashengero, abapasiteri, urumva bumvise ubutumwa bwiza umunyempwemu avuze bwo gufasha abantu, ngo ubwo butumwa n'iterabwoba, bakagenda kubivuga mu bakristo, bakagenda kubwira abakristo ngo burya butumwa yavuze ngo n'ubw'iterabwoba. Kimwe nagiye kuvuga butumwa ahantu, Imana yabimbwiye yabimbariye, hanyuma Imana irantangaza. Mpejeje kuvuga bwa butumwa, abapasiteri babo kubera yuko Uhoraho yabameneye kwinda, baca baja mu bantu, twasohotse twagiye bababwira ngo burya butumwa n'ubw'iterabwoba. Yesu ashimwe. Amen. Maze bamwe mu bakristo baranshikira, barabimbwira, baterega mukozi w'Imana, ati abakozi b'Imana bacu bavuze ngo ubutumwa ngo Imana yaguhaye ngo uvuze kuvuga mu ishengero ngo ryabaye iterabwoba, ngo nibwabaye ubutumwa buvuye ku Mana. Ndabavuga nti none hari ibyo nazanye, hari Bibiliya yindi nazanye, hari byasomwe bitari muri Bibiliya bari bafise. Yesu ashimwe. Amen. Ngivuze iryo jambo, uburakari buramanuka buzura muri jewe. Ndumva ko ndabura naho mpemera, ndumva ishavu ryinshi n'uburakari. Muri ako kanya nyene naciye mvuma abakozi,
ni ukuri badapfuye bazerera, bapfuye bazerera. Bamwe bamaze kugenda mu nsengero zitandukanye ntibaragamayo, baguma bava muri uru bajya muri uru, batanguza bagira gute, ntibagira aho baragama gushika n'umunsi. Nabavumye mu izina ry'Uhoraho. Amen. Rero ibintu by'ubuhanuzi n'imburi abakristo mu byitondere. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Amosi 3 ujya murongo w'7, Bibiliya ivuga ngo erega umwami Uhoraho nazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasabyi bibavugisha. Imana ngo ndizokwigera ihirahira ngo ikore ikintu munsi y'izuba cyangwa ku mubumbe w'isi itabanje ubwa mbere kwibira akabanga abasabyi biwe. Ni wewe na jewe dusenga, nitwe twagomba kumenya iryo banga ubwa mbere, kandi twarabimenye. Nicyo gituma biriko biraba byose benshi bitadutera ubwoba, kuko turi mu myiteguro. Yarabitubwiye, yarabiduhishuriye. Hakiri imyaka myinshi turiko turahamanura abantu, tubigisha, tubereka ibijyanye n'igihe cy'iherezo. Habakuki nawe yarabibwiwe. Igitabo cyo muri Habakuki 2 ujya murongo wa 3, urupapuro rw'1008 havuga ngo kuko ibyerekanye bibisigiye byashingiwe kandi byihutira kugishikako ntibizobesha, ariko nabyo tebagana ubirorere kuko bitazobura kuza, ntibizoteba. Amena. Amen. Ngo ibyerekanywe byose ntibishobora kubesha. Naho wabona biriko birateba, warabyeretswe ukabona biratebye. Bibiliya itubwiye ngo umuhanuzi Habakuki atubirorere wihanganye, ntibishobora kubesha ngo bizoshika. Yesu ashimwe. Amen. Uno munsi abantu bapfiriye kubaza no gusiguza no kubaza ibyavugishijwe. Uhereye ku byagiye biraba, hari n'ibyo byavugishwe abantu babivugishwe baza barapfuye, baguma babaza ibyamaze kurengana, babaza n'abavuzwe ko barapfuye, bakaba bagikurikira. Sinzi icyo barondera kumenya. Uno munsi bijya by'akabaje nimuhagarike ishengero ry'Imana, na cyane cyane abo mu ishengero rya Yesu Kristo ihangagera ry'Imana. Amen. Ishengero rya Yesu Kristo ihangagera ry'Imana si ishengero ry'abatutsi, si ishengero ry'abahutu. Amen. Amen. Wewe niba wajya mu ishengero rya Yesu Kristo ujya wikoreye inkono yawe y'ubugoro bw'ubuhutu n'ubututsi, niyo nyene uzonyweshwa, kuko mu ijuru cyangwa mu masezerano ya Isirayeli ya kabiri ati abahutu bazokwinjirayo cyangwa abatutsi, hazokwinjirayo ab'ihanga ryera ry'Imana, abitwa ihanga ryera ry'Imana batoranijwe. Rero witwaje ibyo oye, reka ndababwira ijambo Imana yarahimbariye mu ijoro, kandi sinari kurivuga siningene bihishe. Imana yarahimbwiye ijambo rimwe ryantangaje cyane. Yambwiye ngo uzubwire abantu, ngo ubwire ngo abahutu ngo bitwaje ubuhutu bwabo, ngo n'abatutsi bitwaje ubututsi bwabo, ngo babwire uko ngo ubwo buhutu bwabo bitwaje n'ubwo bututsi bwabo bitwaje, ngo wewe uri mu bucubahiro washiriwe kubera umututsi, nawe uri mu cubahiro washiriwe kubera umuhutu, ukaba usenga cyangwa udasenga. Na cyane cyane yavuze ati ubwirire abajya abantu bama banyambaza iminsi yose, ariko bari icubahiro barimwo cyangwa ibibanza barimwo cyangwa ibikorwa barimwo babisizwemo ari uko bitwa abahutu nk'abatutsi, ngo ubabwire ngo mwiruhirize iki, ngo ubwire abatutsi n'abahutu ngo muriko muriruhiriza iki mw'icyo kibanza mwicayemo, mwayicaye kuko muri abatutsi, mwayicaye kuko muri abahutu.
uhoraho yavuze ngo arayiguhoraho kwiwe mukazogenda mwinjiye amasezerano yiwe. Yesu ashimwe. Amen. Yirahiye ngo uguhoraho kwiwe ayo masezerano yasezeranye, yaba y'ijuru cyangwa yaba amasezerano yo kubona Isirayeli ya kabiri, ndi murimwo. Gomba usenga wisonzeshe, gomba wikebagure, ariko kubera ko wicaye ku bututsi, icyo kibanza urimo n'ukuri umututsi, icyo kibanza urimo n'ukuri umuhutu, icyo kibanza wicayemo n'ukuri umuhutu, nibyo bikwicaritseho. N'abantu bakuraba baravuga bati naka ari mwagiye kibanza ngo aserukire abahutu, ari mwagiye kibanza ngo aserukire abatutsi. Wewe uri ijisho ry'abahutu, nawe ijisho ry'abatutsi. Yesu yavuze ngo arayiguhoraho kwiwe ngo mwiyuhirize iki? Ugasanga wajya mu ishengero rya Yesu Kristo, ihanga ryera ry'Imana, wajye uri icubirizi ngo uze kumviriza, cyangwa wajye witwaje ubututsi, uri kuriruhishiriza iki? Cyangwa wajye witwaje ubuhutu bwawe, uri kuriruhishiriza iki? Ishengero rya Yesu Kristo ryatoranijwe n'Imana, rizojyamo abatutsi n'abahutu, rizojyamo abantu batoranijwe n'Imana, bagize umutima w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Ibyo sinari kubivuga, sinzi ngene Imana igombye ko, kuko naravuze ntabyo nza kuvuga, nti nzobirindiriza, ariko Imana ivuga ati bivuga hakirika. Rero nkuko musanzwe mubizi, rero ibijyanye n'iburi n'ubuhanuzi birakwiye kwitonderwa cyane, kugira ngo abakristo tumenye yuko atakimana ikora itamanje gusukurura amabanga yayo, ikabivuga akabishyira ahabona. Matayo 24, ubutumwa bwiza bwa Matayo 24, hari amajambo y'Imana Yesu yavuze. Ujya murongo wa 5 havuga ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Yesu yarabivuze kuko byari byaravugijwe by'ukuza kwiwe, abantu barabyumva, abantu baracoka, abantu babivamo. Iherezo rya byose Yesu yaraje amaze guseruka, kuko badarabivuyemo. Murabizi yuko babuze bacane bamira, mugabo gushika uno munsi Yesu yavuze ati barabazoza mu izina ryanje, bazoza bivuga ngo ni jewe Kristo, bazimize benshi. Ubu rero n'igihe cya Antikristo. Antikristo agira atangure gukora, Antikristo agira atangure kujya ku mugaragaro. Warabyumvise, warabisomye, warabyigishijwe, warabyize, warigize umuhinga, warigize umumenyi, warabitereye hariya, warabicokoye, warabisuzuguye, waravuze ngo igihe cyaheze. Mugabo ngibyo bigira biseruke. Nicyo gituma yavuze ngo uyu mwaka tugiye gutangura ni umwaka w'ibyanditswe byera. Amen. Abisirayeli barongorwa n'ibyagezwe, ibyanditswe byera byatanguye kubaho Yesu amaze kuza akavukira mu isi. Amen. Turongorwa n'ibyanditswe byera kuko Yesu ari waje gutangutsa ibyanditswe byera. Bijya bya kera byari byagezwe, mugabo twebwe turongorwa n'ibyanditswe byera. Ubwo rero Yesu yavuze ati hari abazoza, abo bazoza mu izina ryanje ngo bazimize benshi. Antikristo wumvise, Antikristo wacokoye, Antikristo wasiguriwe, Antikristo atigeze yinjira mu bwenge bwawe. Reka ndagusaba umwinze mu bwenge rero, araje agira ze yihuta, wange wemere ute. Yohana icyete cya mbere cya Yohana 2:19, Yohana yabivuze neza ngo yemwe bagenzi, ngo ubu ni igihe cy'iherezo, ngo mwarumvise ko Antikristo bazoza, ngo cyatume batuvamwo, ngo bahora muri twebwe, ngo ariko bavuye muri twebwe ngo bamenyekane. Abo ba Antikristo
bari abakristo mugabo mu nyuma barahinduka bata ubukristo bagomba kujya mu bindi bariduza bigira gahambaye ko mu rwego rwo hejuru. Nicyo gituma bitwa aba antikristo. Ni igihushane cya kristo. None igihushane cya kristo kigira kija habona shengero ry'Imana nawe udasenga. Ndabikubwiye ko antikristo agira aje ku mugaragaro atangure gukora. Uhoraho yambwiye narabivuze ngaha, twarabyandike n'amakungu menshi barabikurikiranye mu ndimi zitandukanye. Arambwira ati umuce wa gatandatu w'impemu mbi z'abadayimoni w'ingabo za Satani uraje, hanyuma uwo muce uzoza wizanisha amafaranga. Ni muri za ngingo 25 muri ya nama y'ukuzimu natumirwamo nkagendamo, uwo muce uriho kandi niwo umuce w'amafaranga niwo wafashe ibice 99% by'ingene Satani ariko arakora. None rero antikristo nguye araje, ikimenyetso ciwe cyo kuza kwiwe. Wahora wumva ngo antikristo ukagira ngo na mahembe, ukagira ngo ni kindi gitangaza, ukagira ngo ni kindi kintu. Benshi bakifuza kumubona no kubona ico kintu antikristo ari cyo. Ariko ngo ndakubwire ishusho ya antikristo ni imbuto y'isi. Ndayikubwira n'amafaranga ayufise muri banki, ayugendana mu ngodo, ayukorera, ayo wirigura sambanisha, ayo wiriguribisha, ayutwara kuza kuboregwa, ayutwara ku bapfumu. Niyo antikristo agira serukemwo, niyo yitwa antikristo. Antikristo agira zana amafaranga ku isi kugira ngo isi ayizimirishe amafaranga. Kandi murazi ko amafaranga twese turayakenye ndetse ni mu bikorwa by'Imana, mugabo ngayo yaraje. Abantu mwamenyeye kuyurira amatama abiri, abantu mwamenyeye kubona ibyo mubonye byose mukavuga ngo ni iby'iwanje. Abantu mutabumbwa na bike mwe muritegura, cyangwa bamwe baramaze gukorokera muri uyo mutego. Abantu usanga ava mu kazi yajya muraka ngo bampemba make ngo sindonga amahera, ugira uronga amafaranga menshi wamye wipfuza. Amatwa nsumira na hariya mu gihugu iwacu twaje tuva, hariho ngo itanga ry'amafaranga rikobekeje kuba biriko birakorwa mu ibanga. Ayo mafaranga gahabwa abapfakazi benshi n'abandi bantu baboneka ko batishoboye, ariko cyane cyane ngo abagore. Narabikurikiraniye hagufi cyane, ndabibwiwe n'umwe wo muri byo, n'umwe abikurikirana iryo shirahamwe mu ibanga cyane. Arabinsigura neza ati ibyo bintu bikorera kogwa bahabwa 50 cyangwa 60 70 gutyo. Ati kandi ngurikiranye, ati narumvise bavuga yuko ngo abamaze kwaka amafaranga bose ngo by'iwabo biraheze. Amafaranga agiraze, antikristo agiraze mu mafaranga. Kandi murazi naca mu mafaranga azotwara hafi bose, uhere mu bakizwa n'abadakijijwe. Mukristo ndagusabye aho uri hose, cyane cyane ndabwira abo mu ihanga ry'Imana, shengero rya Yesu Kristo, murabe maso mugabe. Yemwe bagenzi turababuriye mube maso. Tungwa n'ubukene bwawe, tungwa na duke, mugabo aya mafaranga agiye kuza yazoza mu nzira nyinshi. Ubuhanuzi twara twumvise nijoro buvuga ngo n'umuntu yatwaweyo yarabibonye byose uko aragenda, hanyuma arabwirwa yuko ayo mafaranga araje yazoca mu mpapuro, mu buzi, mu mfashanyo z'uburyo butandukanye. Abantu muri mu mahanga mukaba mufise abo kubafasha mu bibazo bitandukanye,
muragaba, abo nibo bazobashora. Mugabe gusinya impapuro ukaba utazi icyongereza, romanza ufate umwanya bagusomera ibyo ugomba gusinya ibyo ari byo. Nayo nibaza ngo genda nkabera y'imfashanyo ngo nta ngorane, ukazana impapuro bagusinyishije utabizi. Mwarabyumvise nijoro yuko umuntu azoyera agasinya, azozana impapuro nyinshi, mugabo zizoza zose n'urwandiko Kristo ruzoba rurimo, niwaramuka urusinye uzoba ufashwe. Mwarabyumvise ku buhanuzi bwaraye bushitse nijoro. Uhoraho Imana yacu we yatwe gutariki 21 akaza kumwereka ibiteye ubwoba, ibigira bimanuka ubunyere kandi bimaze gushika. Yesu ashimwe. Amen. Jambo ry'Imana rero tuvuye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana tukura ijambo ry'Imana 12:17. Hari amajambo avugaho. Ibyahishuriwe Yohana 12:17 havuga aya majambo. Ngo icyo gisato kigirira wa mugore nzigo, kirigira ngo kirwanye aba mu byaro rwiwe, basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira intaha Yesu Kristo. Hano hepfo 13 ngo mu igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yacu hari migara 10 no ku mitwe yacu hari amazina y'amarogotano. Icyo gikoko nabonye cyasa n'ingwe n'ibindi mu busanga hepfo. Aha ku murongo wa 17 ngo kimaze kunanirwa kwica wa mugore ariyo Isirayeli, kimaze kuyitotobereza Isirayeli, ngo kica kirigira ngo gisigare kigenda guhiga abo mu rubyaro rwiwe. Ni jewe nawe turiko turahigwa na Antikristo, aba mu rubyaro rwa Kristo, kuko Kristo yavuye mu muryango w'Abisirayeli. Ni twebwe tugiye guhigwa neza neza. Daniyeli yari yarabyeretswe, arabivuga ku bizoba mu gihe cy'iherezo. Yarabivuze, aragabisha abantu ati bizoba mu gihe cy'iherezo, arabishira habona. Mugaba abakristo cyangwa abantu b'iki gihe twaragize ubuhombe butigeze. 11:3 Daniyeli, wumvira ingene havuga. 11:3 ngo kandi abari n'ubwenge bo mu bantu bazokwigisha benshi, ariko bazokishwa n'inkota n'umuriro no gushumikwa no kubinyagano kumara igihe. Daniyeli yarabibonye ico gihe kera, atabari n'ubwenge bo mu bantu bazokwigisha benshi. Hari abantu bariko bariga bigishwa ibijyanye na Antikristo kugira ngo bitegure, bamenye imitego azanana, babitegurira igihe turimo. Iki ni igihe kibi bagenzi turimo. Amen. Kugira ngo umukristo wese ashike amashiramanga, Daniyeli nguko